kroz tunel smo nosili i kroz ovo brdo gore smo izašli. Gore ima put, tam smo ga stavili na kamion Leševo. Prvu noć smo 30 izneli. To smo izdali odavde na rukama, tih 30. Te noć smo se premorili da nismo skoro mogli da hodamo te noće. Bio sam na licu mjesta, išlo je teško i nismo uspjeli da izvršio pretovar svih Leševa. Već je dogovoreno, znači taj kamion je otišao u pravcu Donjeg Milanovca, dogovoreno da po mogućstvu tu hladnjaču uz pomoć dizalice prebacimo na parking pored samog magistralnog puta. Kad smo uspeli da dignu sa dizalicom taj kamion, onda smo je stavili na vučni voz. To je bilo tako jedno popodne, to je bio 6. već. 6. ili 7. april. Onda je uveče došao jedan kamion iz Beograda. Izvukli smo taj hladnjače sa tim vučnim vozom na asfalt. Ovaj je prišao od pozadi i onda smo te Leševe onako bez ikakvog umotavanja ili znači samo prebacili u taj kamion. Kad sam ušao u tu hladnjaču, bilo mi malo muka, jedno 5 minuta. Posle 5 minuta, dok sam uvatio onaj vazduh, posle 5 minuta nisam ništa više osjetio. Bilo ih je svakakih, bilo ih je glaskomadanih, bilo je dece, bilo žene, bilo ljudi. I kako smo mi uzeli, tako smo dali onima dvojici. Oni dvojica su stavili u kamion. Bilo i glave od dece, bilo i deca, ali po neku glavu kad sam vidio u čoša, kako je uvatio ona vingla, znaš. Nisam mogao da izvadim. Kolega, on polako, pa izvukao tu glavu i smo dali glave, ruke, noge, telo, neko ima i pola, neko ima od gornji kraj samo gornji kraj, a neko ima samo donji kraj. Pretovar je izvršen i on se tamo, šta je znam, posle 2-3 sata ujutru, jutarnjim satima, uputio ka Donjem Milanovcu. U toj hladnjači, u Teki, pronađeno je ukupno, u hladnjači je bilo 86 Leševa. To je utvrđeno jer to su izbrojali policajci koji su to radili. Naravno, oni to nikome do ovog trenutka dok mi nismo pitali nisu saopštili. Ekshumacijama koje su kasnije realizovane na području Batajnice nismo pronašli ta tela. Hladnjaču su preko noći odvezli u Petrovo selo. Na strelište gore naše. Pa sutradan sam je zapalio, polio naftom je zapalio, a pošto nije uništena kako valja, onda sam je posle jedan dan eksplozivom razne. Postoje mnogi ljudi koji su jedva čekali da ispričaju priču jer su oni 2 godine živeli i spavali i budili se sa morama. Svesni da tome neko mora nekada se ispriča da bi mogli da skinu nekako svoju moru noćnu. Mnogi od njih to upravo tako nazivaju noćnom morom. Je to rađeno ovde po naređenju i sve u dogovoru. Nije to ništa, niko na svoju ruku. Ljudi su potpuno izvršavali svoj tadašnji zadatak. Treba imati u vidu da je bilo posebni uslovi, da je bilo ratno stanje, bombardovanje u toku. Ja lično znam da su to vrlo korektni i pošteni ljudi. Ja ne znam tačno koliko se grobnica nalazi, ali mi smo utvrdili nekoliko lokacija na kojima se nalaze
grobnice. To su grobnice, lokacija u Batajnici, lokacija u Petrovom selu i jedna grobnica na području Peruća, odnosno na obali Perućac. Prema mojim saznanjima, u Srbiji je dovezeno preko 1000 leša.